Dawdaway tu sa kadamdaman na makatinan na sulibat. Saka tutso kadamdaman orja supui na kaino at samas imazay to pitiru sangasan. Imazay to sangasan na kayan, imazay to dusapuru katu dusakaram, patu dusapuru katu 5karam。彼得前书1章22节到25节。Tutsu ula masan no kini paringan tua kauridan turu sanu ka na macingki yanga sanu kana penaurit danga kiliwa ketua markano vete sanu kana na mara kiliwaliwa karawat kemasi warung pai sini puala kangamun papa wawan dakwa ini ka kinasitwa uri matsaya talayan. Kinasitwa ini ka uri matsaya walwalut saka kaizwazwan kai noa smas. Ayatwa na mayatutsuwa avincikan itwa sisiu sausaw mapulat maro tsemaranga au kinangwa maro vuciaranga noa tsemer tsemer marais vuciar maurak dakwa kai noa tsemas kaizwazwanan pate mamiri inaya aichua kai maban nazwa sini tauchikar danumun na penakarwareba kai aichu kai noa tsemas satu cua kadam-daman sini pepetarwan dan jen 每日聆听基督的话 limtaada wa ramanda tua kai noa tsemas 彼得写信给患难中的信徒，强调信心的重要。海德堡教理问答第60问提到，人如何在上帝面前称义呢？答案是唯有借着对耶稣基督的真信心，就是虽然我的良心控告我严重干犯了上帝的一切诫命，从来没有遵守任何诫命，并且时常倾向罪恶，然而并非出于我任何的功德，乃是上帝出于白白的恩典，将基督完全的赎罪、公义和圣洁赐给我，好像我本来就没有罪，也从来没有犯过罪，又好像我自己做成了基督为我做成的一切顺服，只要我用信心接受这些恩典就够了。那么信是从哪里来？保罗说，信是从听而来的，而听是从基督的话语来。罗马书10章17节。彰化地区有一位弟兄，过去一心追求事业、地位和声誉，觉得来教会是浪费时间。他的父母是敬虔爱主的信徒，一直为他祷告，希望他能回到主面前。弟兄呢，正值壮年的时候，经营畜牧业，生意如日中天。不料后来各地牧场发生瘟疫，许多牧场接连倒闭，他的事业也受重创。急难中，他带着忧郁、破碎的心回到教会，每周专心礼拜，牧师的讲道方式跟过去一样，但弟兄的心已然不同。他把上帝的话语听进去，回家仍不停思想，并且敬虔祷告。一个夜里，当他跪下祷告的时候，圣灵光照他，使他突然醒悟，过去所追求的今生成就宛如粪土，全然虚空。他深感自己罪恶极重，在流泪祷告忏悔中，他突然看见十字架上的主耶稣，感受到主耶稣的宝血一滴一滴流到他背上。那一夜，他经历罪得赦免，从圣灵重生的喜乐。隔天醒来，他感到肩头无比轻省，内心满有平安喜乐。从此他每天清早
祷告亲近主，哼着诗歌出门，脚步轻快地到他的牧场。邻居见状，还彼此说：“他是不是压力太大，疯了？都这种情况了，还每天都在笑。”经历圣灵充满后，他每天与妻子同心祷告。后来，他也从妻子做的异梦得到启示，以智慧处理事业，使他免于千万负债。从此，他按照主给他的感动，善用金钱，并乐意奉献，更常以传福音为念，陪伴软弱的人。如今已迈入80岁的他，仍旧虔诚爱主，热心爱人，带领祷告团队关怀社区，并且帮助教会关怀牧者。在侍奉过程中，他也曾经经历磨难、批评、误解或指责，但这些都让他更依靠主，学习饶恕，更谦卑柔和，生命成为许多人的榜样和祝福。Sinaya tu coka jaman-jaman lim ta atau wa ramanda ta kaina cemas sa aichu pasamara-mara tanutin na kwenu katina kemelang dan tititina sinja tayau aichu ta sarwan masijwa tu ta lindanda aichu ta lindanda masijwa tu kaina cemas ayaya pasamara tanutin kumadia matai nu ta sisarapai aja pasari-sari tayo no na pena ori de tina kemasivarong kiuman kiong to atsumas toa sipazikata ta pasari-sari nui katina kiong nui katina pena ori dan na kiong inuri to ta atsumas nikai kauro maranda atsuma to iswata kiong tayo sakati tina mapulat atanawaan limita atau tina ramanda to kai no cemas limita atau tina sumupu to kai no cemas limita atau tina semenai semamparaba satu ata cemas nuna mata zwa manari kemelantin to varong to kinuman no cemas mananu secara batin to mana mangoan arusipavaya pas din no cemas saka latinana kemelang to jakini kacawan aleka nama kalautan asini pavai no atsama tanutin to tanasi ayakana pasamarau saka komalia nama taino atasi serapai latinana pasusu saka me to amana pada zakata no atsamas latina kituru to pazakat latinana mitete kuwan latinana kiparain to aja semas ayakana pasamarau apa pisur jantina mapolat satu su asini pakinim na mitanujen人人像野草一般，一切荣华犹如野花，草会枯干，花会凋谢，但是主的道永远长存。我的生命是否渴望聆听主的道，照主的道而行，得以活出主的荣耀？Sinai tu coka zaman-zaman aru jaga luina kinum sakala kinana gemalu kinum ayakana pasamarau kainuri。圣灵啊，求你帮助我与主更亲密，每天听见主对我说话，并遵守主的道，使我活出永恒的荣耀。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu coka jam-jaman nama kaitina misra selang sumupu akilaroi tu akai no cemas latina na kemelang latina na pasusu limita atau armanta asumupu tu akai no cemas jasika makaya lima aca tu aja saruan jasina kan makaya ada pupicur imazai tu aja parutan ayakana pasamara usaka mali-mali latina na suliva tucu ada kini adawan taja 平安